Miriam Wairimu kuuma tauni-ini ya Murang'a ni araririra kihoto giake thutha wa gutungio mbaara ndito ni abithaa umwe wa borithi uria marari ndugu ya kiwendo na kumutigana nguraro njuru cia uthiu. Wairimu augite aratungirio mbaara ino ni abithaa uria ukurikanite ta Kepha Mureithi kuuma ceceni-ini ya borithi ya Kahuro hindi ya mambura ma gukungwira muthi wa guciarwo gwake mukawa-ini umwe mwena wa Murang'a. Alikuwa anataka beshte yangu akamkataa, akakuja akanipiga. Alikuwa ananipiga na nirusha kwa kichaka. Alikuwa anasema anataka kuniua. Kuringana na Wairimu, ona thengia yake kuhura ripoti ceceni-ini ya borithi ya Murang'a, abithaa uyu akoretwo akihura githuri akiuga gutire ikinya agutacukirio. Huu karao amekama amevuruga dem. Mimi kwenda kujaribu kutetea dem, nimevuruga pia mimi. Osiyesi ni kama anamdefend. Nimekuja police station, nimeshughulikiwa, nimeenda hosi, nimeshughulikiwa, ndio nimerudi station. Kurerikana Mureithi aratuthurire gicanjama hindi ya gukungwira mambura ma guciarwo ma Wairimu kuria maranyitite ugeni ageni anini mukawa-ini umwe tauni-ini ya Murang'a, na thutha ucio maundu marehirira makiria thutha wa aya eri gukinya nyumba-ini ya abithaa uyu kuria aratungirio mbaara ndito. Sasa vile alisikia niko na birthday ndio akakuja akadandia, ndio akaanza vita. Amenipiga uso, nimeumia kila mahali, yani mwili. Kuhana uguo mwandiki umwe wa mohoro ni arambete guikio ngono ni OCS mweru na kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Murang'a, na uria uronekana akigutha macini cia mwandiki wa mohoro thutha wake kwenda gukinyira ripoti ino, no ni aracokire kurekererio thutha wa ndeto ino gutwithanio ni county commander wa borithi wa Murang'a hamwe na OCPD wa ceceni ya borithi ya Murang'a ya irathiro. Kuringana na county commander wa borithi Matthew Kainga ni ugite uthuthuria wigie ndeto ino ni wambiriirie. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.